بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السابع والثلاثون حديث capantati e jeɗɗaɓa on ɗum noon no tindina en fii Allah ko okkowo Allah tuɗon kanko okkowo. an ibn Abbas radiyallahu an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam en fira ɗum ɗon no wowɗo en firde noon ɓaawo fiima yarwihi konko woni e fillade aw koko filli an rabbihi nga e joom makko tabaraka o moƴƴere mum heewa ta'ala o tooyi qal nelaɗo maaki inna allaha no Allah katabal hasanati Allah windi moƴƴi ɗin wa sayyi'ati e bonɗi ɗin e hino moƴƴi ɗin e hino bonɗi ɗin summa refti bayyana dhalika o ɓangini kadi ɗum o ɓangini pos o wi innal halala bay o innal harama bayyin ɗum en jangi ɗum mbawa to suka ɗum ko ɓangi ɗum fewwone ɗum no ɓangi faman hamma kala himmuɗo bi hasanati moƴƴere kala himmuɗo golle moƴƴe kono falam ya'malha o gollali ɗe o faalano okkitirde 1000 francs kono o tawi nandi ɗi ala ɗon katabaha Allahu Allah winday ɗum indahu ka makko hasanatan kamilatan moƴƴere timmude Allah winday wonde oɗo neɗɗo itti 1000 francs sadaka c'est pourquoi o annino wadde kono e ɓaade feere wa in hamma biha si o himmi ittugol nden ɗon moƴƴere ani huugol nden ɗon moƴƴere si o himmi o faalama okkitirde 1000 francs fa amilaha o huuwi ɗum yani o okkitiri ko wonɗen ƴettude misal okkitirgol ngol ko fiyo heɓo ko haqqille ɗen jabbo siŋo exemple no yewtirde fa amilaha o golli ɗum katabaha Allahu Allah winda ɗum indahu ka makko asara hasanatin moƴƴi 10 a okkitiri 1000 francs Allah winda wonda itti a okkitiri 10 000 ila 700 ha temeɗɗe jeɗɗi o waɗa fois 700 o wi ila 700 ha temeɗɗe jeɗɗi fin cowalle ila ade aafi yaha e cowalle kasira sin ɗuuɗuɓe joni ko Allah tun andi ko hatti donc si o waɗi 1000 francs o waɗi ko anni kon o waɗi Allah waɗa 10 ma o waɗa 700 ma o waɗa 1000 million hanka kanko andi ka on to hatti ton ɓa ko wi ila adafin kasira ha e cowalle ɗuɗuɗe multiplication ji buy wa in hamma bi sayyati si tawi neɗɗo himmi waɗugol ko boni o faalama wujjude 1000 francs kono falam ya'malha o gollali on 1000 francs mo o ani mo faalno wujjude si neɗɗo faalama wujjude 1000 francs joni kono o tawa no hulɓini wacca ɗon katabaha Allahu Allah winday konko o faalno wujjude o acci ɗon Allah winda ɗum indahu ka makko hasanatan moƴƴere kaamila tan timmude Allah winday a okkitiri 1000 francs a faalno wujjude kono sabu ko accirɗa kon kulol Allah accirɗa Allah winda wonda okkitiri 1000 francs ene sifa Allah no woodi o wa in hamma biha si o himmi noon konko boni o faalama wujjude 1000 francs fa amilaha o golli ɗum yani o wujji 1000 francs on katabaha Allahu Allah winda ɗin sayyi'atan bonku wayda to gotum ɓette Allah winda a wujji 1000 francs ɓette Allah ko ɗo windata a wujji 1000 francs si tawi a acciri kulol Allah Allah winda wonde a okkitiri 1000 francs daari sa okkitiri 1000 francs Allah winda 7000 ha yeeso ton hadis 35e e kan 37e hadis on o wi an ibn Abbas an rasul radiyallahu anhu an rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fima yarwi e konko filla rabbe joom makko tabaraka moƴƴir mu heewa ta'ala towi qal nelaɗo mak inna Allah ta'ala inna Allah no Allah
katabal hasanati Allah windi moƴƴi ɗin wa sayyi'ati o windi kadi bonɗi ɗin summa bayyana dalika o ɓangini ɗum faman hamma kala himmuɗo waɗugol bi hasanati moƴƴere falam yamal ha kono o gollal ɗum katabaha llahu Allah winde ɗum indahu ka makko hasanatan kamilatan moƴƴere timmude wa in hamma biha si o himmi konko moƴƴi fa amilaha o golli konko moƴƴi katabaha llahu Allah winde ɗum indahu ka makko asara hasanati moƴƴi sappo ila 700 ha temeɗɗe jeɗɗi di isin cowalle ila ada afin ha e cowalle katirtin ɗurude wa in hamma bi sayyatin so on tigi himmi ko boni falam yamalha kono gollali konko boni katabaha llahu Allah winde ɗum indahu ka makko hasanatan kamilatan moƴƴere timmude wa in hamma biha so himmi konko boni fa amilaha o golli ko boni kon katabaha llahu Allah winde ɗum sayyatan boni wayru tum gotum fof ɗon o winnali indahu ɗon o winnali kadi kamilatan ɗon ko wi sayyatan wayida rawahu fi likki waɗo hadis al-Bukhari imam Bukhari wa Muslim imam Muslim fi sahihayhima ka defte maɓɓe ɗiɗi selluɗe bi hadil huruf ɗeɗo kalfe si a ndaari wona ko deftere Bukhari oɗo hadis a ndaari ka kitabu riqaqe a ndaari ɗon e numéro hadis on yani hadis 6491 hadis ayi no windi ɗon Muslim kadi ka deftere makko kitabul iman so a ndaari ɗon 131 ay hadis on no windi ka deftere Muslim 131 na page on de ko numéro hadis on andi hadis goto ɓe no mari numéro ka defte hadis ɗen donc imam Nawawi kadi yewti ɗo yewtere ko yewiti e oɗo hadis ndar ɗo ley ɗon a yiya ɗum ɗon ko yewtere imam Nawawi noon non Nawawi fandur ndaari ya akhi yo siɗɗo an on wonɗo janngude ɗo siɗɗo janngowo kaari an jom wonɗo janngude on ɗo imam Nawawi yewti ɗo namin de ko an tigi ndaaru ɗo ni on ko an o yewti fewne mi janngayno ko min yewta joni noon ko a wona yewtede fandur ndaaru ya akhi yo siɗɗo an waffaqana llahu yo Allah hawrindin men wa iyaka e ma an o wonɗo janngude yo Allah hawrindin men ndaari ila lutfillah ila adimi faade mawnugol lutfillahi neware Allah ta'ala to ɗum Allah ko newiɗo inna Allah latifun khabiru latifun ko newiɗo Allah ina mettuɗo fi wa ta'ammal taski hadihi alfaz taski ɗiɗo konguɗi ara ɗiɗo wa qawlu ndaari ka Allah wi ɗon indahu e nder hadis on dowga Allah wi kataba Allah indahu ka makko ko wiyani ka makko isharatun wo ko jopande ilal itna biya faade toppitagol yani heɓɓagol toppito kañum kon ko neɗɗo on golli wa gawli ko wi ɗon kamila tan ko timmi letta akidi ɗum ko o wi'ani kamila tan wo ko fi tentingol wa siddatil itinayi e sattugol toppitagol biha e muɗum konko huuɗa wa gaalo wi fi sayyati lati Allah wi yani on nelaɗo maki yani kane ko wo ombone allati on hamma biha ombone mo o himmuno kono summata taraka ha o acci ɗon ombone mo himmuno acci ɗon katabaha llahu Allah winde ɗo indahu ka makko hasanatan kamilatan moƴƴere timmude Allah winda wonde waɗimo ɗon fa akkadaha ɗon kadi o tentiniri bi kamilatan wonde koko timmi bi kamilatin koko timmi wa in amilaha si o golli kañum bone on katabaha Allah winda ɗum sayyi'atan wahidatan bone on gotum pet fa akkada o tentiniri taklilaha fandingol ɗon o wiyali yani sayyi'atan kamilatan ɗon o wi sayyi'atan wahidatan o tentiniri fandingol bi wahidatin e gotum pet ko wiyete wayde gotum pet waɗami akkidiha o tentinirali ɗon bi kamilatin ko timmi wona o tentinir ka moƴƴireɗa falillahi alhamdu ko Allah nan yetto asbal minnata e nema subhanahu sanade wodanima la numsi en moftata en kontata tana an mantore Allah yewore makko en kontata ko Allah fudde e mantere kom wa billahi tawfiq yo Allah hawrini e sawaba hara c'est pas obligatoire a jannguɗi ɗeɗo kalfe ɗe imam Nawawi filli ɗon hadisi on ko ka rawahu Bukhari Muslim koɗo windi ɗon ko ɗon woni ko hatti hadisi on amma ɗi konguɗi ɗo ko yewtere imam Nawawi winɗo deftere nden haray noon karmakojo men wowɗo on o wi en wo heyi
yoyi wo oɗo hadis ƴettama e ibnu abbas ɓiɗɗo bappanelaɗo yurmene makko e konkonelaɗo no fillade joom makko wonde Allah subahanahu wa ta'ala o windi moƴƴi ɗin o windi bonɗi ɗin so tawi karmakojo on e konti ɗum ɗo sahabajo on e nde ɗo kontande wonde ko ƴetta e nelaɗo konko no fillade e joom makko ko o faandi ɗum wo ko hadis urusi wiyete ɗum kala ko wiya ko e Allah filla ko Allah filli yani ko nelaɗo filli hara ko hadis na Qur'an ko wiyete hadis urusi o wi Allah subhanahu wa ta'ala ɓangini o windi moƴƴi ɗin e bonɗi ɗin o windi baraji moƴƴi ɗin o windi bakkatu bonɗi ɗin voilà sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko attino tagude ko karmol ngol o wiyani karmol ngol uktube windu yaala konngol ngol wi rabbi jeyɗo wama aktubu ko honɗum mi windata yaala karmol ngol uktube windu ma huwa ka'inum konko latoto ila yawmil qiyamati ha ñande dargal fajara ile fi tilka sa'a ile e on ɗon saayi bima huwa ka'inum konko latoto ila yawmil qiyama ha ñande dargal donc Allah subhanahu wa ta'ala windi bonɗi ɗi o windi moƴƴi ɗi baraji mum yani donc ɗum ɗo ko feeñi ɗum ko feeñi ko o waɗi ɗum no feeñi e soggande hadisi on donc ko faanda ngol ɗo oɗo windugol woko windal ɗimmal ngal windugol baraji ɗin defti ɗum kadi no ɓangina kadi ka defte ko wonɗum woni ko moƴƴi ko wonɗum woni ko boni o wi on noon mo hinni ko moƴƴi kon kono gollaali Allah yinde ɗum ka makko wonde o huwi moƴƴere timmude ɗum ɗon neɗɗo on so tawi o faalama wadde ko moƴƴi kono o ronki waɗugol hara ko ronkere hara isamin wi hara bon o isamin wi ɗon hara ko ronki waɗugol o ronku wawde yani o tawi o wawata woni ko ronkere nangamelo wona salare wona firtugol Allah winde ɗum ka makko moƴƴere timmude ko ɗum waɗa wi ne oɗo hadis nafoore wonde Allah subhanahu wa ta'ala o windi moƴƴere timmude ɗum noon moƴƴere nde baraji ɗin ɗisotako e muɗum woni few ɗum ɗon tindini dalilaji ɗin ka deftere Allah sonelaɗo wonde si tawi neɗɗo himmi ko moƴƴi kono o gollali kono si tawi laatite ko hadno o golla ko acciri ko ɓa o ronku o etino o natanno few kono o ronku few o eti kadi fes beritaka makko on kono o wawal timminde Allah kam winday wonde o timmini dalil mum no ka Qur'an wonde subhanahu wa ta'ala wi wa man yuhajiru fi sabilillahi kala on yahu firɗo fi law Allah ngol yajid fil ardi muragaman o heɓay ka leydi koyte nedede kasira ɗum ɗo sa atake yaajede Allah man yakhruju min baytihi kala yaltuɗo ka suudu makko muhajiran ilallahi tawi ko firɗo faade ka Allah wa rasuli nelaɗo makko on summa ref yudrikuhul mawt mayde nden hewtitima ko ala o hewtade kaw faala hewde ɗon fakad waqa ajruhu ala Allah hara joddi makko ni waɗɗi ke Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Allahu ghafurur rahim Allah ko hafuro ko yurmetede amma si tawi neɗɗo on himmi o faalno wadde ko boni gon kono o firti o acciri ɗon gaamelo o sali waɗugol ɗon Allah subhanahu wa ta'ala dey ɗon haray ɗon alaka windede wonde o waɗi nden ɗon moƴƴere wala haray ɗum ɗon ko noon karma kojo ɓangirane haray oɗo hadis ha nafooriji ɓuuri karma kojo newti ɗo kono inchallah wayi wasi tawi e ronki seeɗa ko ɗo wonɓe darade oɗo hadis yo Allah subhanahu wa ta'ala hawrinin sawaba kanko woni wawɗo jogiiɗo hatta rewtoɗen sara arbamina na o wi ndaren hadisaji ɗen ɗon rewtoɗe deftere nden moƴƴa en yiyay fiide yeytude ɗum woni yewtude en yiyay no windi ka sarfu arbamina nawawi nde deftere nde tawi karma koɓe buy no wiya o kamɓe firnde karma kojo wiyeteɗo al imam ibnu daqiq al aid donc e imamu Muhiddin Yahya bun Sarf Nawawi yani imam Nawawi windi deftere nde kanko tigi mo sarhi nde imamu daqiq o wiyete daqiq ibnu daqiq kan no sarhi nde no sarhi nde
Abdourahmane ibn Nasir Saadi o winduɗo tafsir ji Qur'an on kana sarhi nden o wiyete Cheikh Abdoul Aziz ibn Abdoullah ibn Baz on kana sarhi nden Cheikh Mouhammad ibn Nasir ibn Salih Al Uthaymin o karamokojo mo annduɗen fimu e Cheikh Salih ibn Abdoul Aziz Al Cheikh ɓen ɗon fof arayno sarhi nde e deftere si en daari ko ɓeeɗo sarhi ɗon en ɓeyditoto moƴƴa arayno ɗen wawi darde toon min ko seeɗa e mum mi wawi ɓanginde ɓami anda moƴƴa awa kadi haray na fayda e anda goɗɗum ta ɓanggue ngol ngol haray laafi